rekangwire makothe wego thwirwe nu Mama serious. wego thwirwe nu thank you muno mam ne nugo nera nyina ndibora ika na mwira kiumia giki gitikathire arie na nyina nethe nigetha mabangane tuthie ku kiumia giki gitai kithiru mburi iria oraririkana netirwe 20 iyaba ni nguvura cionthe tuvire ugiemuka wegwe. That's good mom. Thank you muno mom. I'm very serious. Riu oviki nenda okorwe kora mweciriu nireciria ni mweciriu wai riri nireciria riri oviki okorwe kanja naguo kagagoretwo oke kanja kagorenda guka nyaguka ukwana ukoruko ndiwite muthenya ureta kwambira goborwa kithungurire angana kumena toka wauga kathunire no ga kathunire kaka kithungurire ni vega baunda vese baunda ngiuka kuvinga oviki sawa kato thondekere kithungurire niwe baunda ngikinya niu kato sori ugo oviki na kwira kato kegwe ikigamba ti ciokete guku thank you so much ma utheri uthere nigetha makothe ucoke kanitha nuregwa aba ucoke kanithari mutungate ngai ni mwegwa ugwo niguo nirenda makothe riwi ndutige tutonye nyomba nigetha tusire kau kengi utawe kagwate riu mamu riwi ona ndio ndungwenda nie kire ni ngienda ukamenya bare watucokia na kwira maboya makwa na maria na boya ni ati twana twakwa twikare wa mam the truth when we musio wa supporting Diana we wa mbere Oriakuo kamam ni mandakwira riwa riuma ni hiuma no kayo doria wa ditore ati makothe arenda kugurana we ngateria ndia kugurana ndimwe makothe agurane mahene ite kanyina debs tatia togu no ndikare muthenya wa ndakwiraga atiriri ati ndimakorie kwa mami makihe mami musene hau yanga akagule angani areka ati nyina debsi angani ara muruma angani ara mweka ati tukutuku nyingi no mundu uria wina ugeni makothe atiriri ndakagura na kagure ali muoyo it is either kagure or kagure mam godi atiriri uthiebu ugocoka guthukaniria muturire ngini yako ni gani ati rajuria ati uthiaga ebu muthenya ugacoka ugatinda ugithukire nyina debs muturire ndio kujuria ati naki kini mam onawe no ukaheini ati uthiete Eldoret no wari ebu ugathukire nyina debs ritwa kana mutumia ucio anga aracembia mubi wakwa yangani areia mbeca ciake yangani areka atia yangani areka atia ngani arare ta ne nyina debs ugaga kaniwe wahena na yoku atiriri na wewe mwana wa nyina debs I'm on no side onawe ni uyugo yani ule ni ule igirira no akore musani ucio timoshene dahe o mama ni we nginya muthe mumbita ikaraga kwao mubio magoko by the way ati gukubikate au kita ko gaithia na ndangijira ati ni aroka takiuma ko ona kuora ndangijira ni agukaga kundi kwa ruta ndeto ciako kundi ko murandinje nake mama nawe ukiowe ni ma jakwira atiriri ni chokoto icio ndikwenda asha mam nema niwe uliulizia divorce ndio ewe ndo ndiko no gukiuga ati we muno gwote urenda divorce tafikiriria ni chokoto icio ndikwenda wanyita tareke ngahuruke ngome mathaa meri ugucuke
kinya na ndona kinya ngari iri haria koguo meguku ini aramekire sure ekuka kwaniriro kundu kuraihu endi kamenye na ndenda kuira atiriri nimewapata ndakwira nguingira yo kanitha na ndingeigira nginya kindu maitho guku utie mundu unjui na ndenda kuira atiriri ndenda ku make sure atiriri ucio hiki no aniriro ndoigwa ni kuraino ndenda kuingira nginya kuo kanitha ni ngwenda kumuba uhoro wa uviki karigateka Robert Makothe Nyaga ni mwanake wa Murwanjaria Kamwende na Igando Mbangwa kuma Kagari North kuria mwena wa Runyenje makivikania na mwendo wake Diana Mugesi ni mwana wa Peter Wanjohi na Mario Njeri kwao kuria Kairi mwena wa Thika kaunti ya Kiambu. Uviki ugakorwa wi guku kanitha wa St Philip's Kithungurire mweri 7 wa 10 mwaka wa 2017. Riri nirio ivinda ria kathatu ria kwanirira uviki uyu. Angikorwa kwi mundu wina gitumi kana kigiria kingituma acio airi matika ovithanwe na uviki mutheru wa kanitha ni wagirirwe ni guka one mutungati. Riri nirio ivinda ria kathatu na ria mwiso ria kwanirira uviki ucio.